Minister wa utandithia kaunti ya Masako John Kilonzo ni wakathio tongoi wa gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyendeti kwa utumi museo wa kilungu cha 15 yulua yana chailo vya ila siumite silikali nene ainene achatheni cha kwa basari kila chatoe wa kithioko masinga. Kilonzo ni wakathia kaunti ya Masako kwa kuwani ilovia ii kwa uyananu ndeni wa mivia kibathukanio yolotete kwa ile maendeyo na muyana wa ekalima kaunti ya Masako ni wakule silikali nene yongelange ilovia makaunti kwikithia amanyiwa aingi na makundi ala mavinyiye ni matetheka. Ben Musau ena mauvo kuura ochocha governor tikaongama nao wavina wao kwamboni ainene ya kuya kithioko masinga kavindani kaletongo SSS ya kunenga na mavaloa mabasari. Waziri Kilonzo ni waweta serikali ya kaunti ya Masako tongo ine wa gavana wa Vinyendeti ta yeyumite kukwata kisomo mbau kunenga uito kisomo kwisila ilo vile serikali sia mitioko ikwata kuma kwi serikali nene. Governors mokie wesaithia basari sionthe ni siaetie thina na muruta wa control of budgets ayasia kana county governments ina mwao manenga losa wa unenga ne basari kwisia na si skulu na muno sia secondary na university na council of governors palama governor makoma na pamoja na magavana ene mathi kotini na ekwani etwe kotini na ekwani yeso tuwa na manengwa mwana waikata waonenga ne basari mundo manasa siai siana ilati uthio tethia si kuya ndwani kwitota magavana na siana isu tuyo ya Kenya tilo matethia nike na etha mwana wewo na mbesa si vondi lazima tekata tematethie ekwani na tuwa na cho mwana basari isele iwe lakini mwako suungi ukite isela wa kithemba ki oingi. Kilonzo eweta ilovia ithi kuma kwi serikali nene no sio gavana wa Vinyendeti withito ayea nthini wa mivea kivathukanio serikali nino. Wavina wandeti akwata 0.3% ya mbesa ila siuka 15% na hivi ila departments ya wetu 10 nisio si masibitali, nisio si malelo, nisio si education, nisio si trade, nisio si devolution na mbesa isu imwe isa mubiki ya tabasari 85% si ati waba national government kavindani ka waziri Kilonzo ni umya witano kwi serikali nene ivikia na kuongelanga ilovia ithi nikana kuvikia na kutethia manyiwa aingi na mono alama umite misime vinyiye taileza tiskuma kilewinda serikali la nene ithe yanje mbesa sia devolution siongeleke wese ithe ya governor pandu basi ana mana 5 na 35 umudira nenga siana ngili umwe na manele na kuno kitoneke mbesa ikata ikathea kuuthi undu andu me ku mashinani governor eva kwa kishakana andu mekata ni matetheka especially misila mivini na waweta one system ya umanda ya usakua ni siada siba ile ti unenga basari nunyumu kwetekiba nikido transparent sino yeta wa democracy na self governance kana tiyo mami inye ne mukala ndu kila mundu nduwani mwese nemukama ye musione mubine waona amwetekelana amwasini moto kate kata governor katethia na kama nenga basari. Vilingi wa Mauvo Mutongo TV kuma vakithioko masinga kauntini ya Masako nye nita wa Ben Musau.